Baju. Ayo dobrak. Hati ya, boy. Karaos. Mang. Karaos. Baju. Minta aja ke pasir anjing. Oh, geus ka di baelan mah. Tuh. Gerbak aya. Iya, pon. Karaos mo dia. Boy, itu mah keker. Ya main ngaso. Nah, dia. Esa, hanya baju. Balik itu pasang baju. Jangan naon aing ieu. Hah? Dari Ini puluh, beli kolak. Anyar teh ieu. Wah, hanya pertama baju ke. Plastikan kene tuh. Lah, bener. Bekas. Bekas naon eta? Ya, eta mah bawa. Ini mau padu kita beak kalau aing. Ini baru sih. Apa ini kan bakal? Aing bener percaya ya anyar. Barang bekas. Ada ngomong anyar. Gembus ya lah. Tepuk muka aing. Aku awas jalan lagi. Kasih lagi bahaya. Jadi aing mah. Jadi aing mah. Bekas. Anyar dia. Orang bekas tuh. Boleh dia lah. Naon boleh. Buan tuh buat namanya apa? Baju. Jualan baju sih jualan baju. Kacau aing beak yang mana ban nyemot. Waduh. Uang baju di kelas jasa, kepanggil disikat koi, jadi tukang sikat. Gosok. Barang bekas. Oh. Kan gedung manggil jelema urut. Arungan mah. Barang bekas. Barang bekas euy. Ada hayang dia deh ya. Panas. Hidung meng mah. Nang gayung doang. Tuh, ya jelema euy. Mang, sih guru kan? Mang, Hoi, naon? mamang rongsok. Beungeut sia. Ih. Mang, aya barang bekas, Mang. Ih, tumben ya, Mang ya. Ih, ribet. Tuh. Pandai dibiculan tuh jelas. Iya, Naon? klop. Bujengkol. Iya. Weh, Batak meureun. Mang, barang bekas mana? Yo. Iji. 2000. Bayaran. Yo, guys, sekarung lah. Beli 1000. Aing bisa bayaran 2000. Rugi aing ieu. Lo, on siapa? Ada gitu mah, kita cager. Ya jadi salah kata. Sekarung, Mang, iji mah teu laku. Saya mau berjualan. Jualan yo. Jualan naon sih ya? Dekat. Barang bekas, Bang. Kayak sikat. Mulai. Mulai boy. Oi, kan oi. Kat naon di ieu budak yang titip ka aing. Dia. Leutik. Sikat. Yang mana yang sikat? Dia cekak huntu sih ya. Sama sikat WC. Gede kena ieu. Entar lah bisa. Tadi kalau Dita. Sudah Mana? sampai kena bagus buluna. Ubuhan. Awan. Meri mau ieu. Awan lah. Bagusnya nih. Aing jukeunnya. Sikat. Kita aing non sikat. Jangan huntu kita aja deh. Itu lah. Nih sekarang ieu. Deh, awal puluhan. Oh, centong kan. Aing. Kita
Sikat bagus keren tuh. Anyar, barang bekas. Tuh, itu barang bekas. Aduh ngomong. Ini gue petar sekarang mah. Barang bekas. Tuh, yuk. Anyar. Anyar gue nggak kebeli. Barang bekas. Tuh, barang bekas. Setengah aing suara anak budak. Bener aing bener dia anyar kene tuh. Barang bekas. Tuh, bekas. Itu jadi yang melina. Itu Mapur. Pergi, gue ngepanggil. Tuh, panas kok yuk. Ceng, sama beja. Ih, aja dong, Mak. Maju. Maju. Jawab bro, hiji deh. Woi, beli baju mual. Dia mau jajanan awet ya. Ayo pasti kajeng. Barang bekas. Bukan bekas. Saya barang bekas. Barang bekas. Iya tak. Ayo kan ambil. Belum tapi tadi barang bekas. Iya tuh, belum. Barang bekas. Anyar yuk. Baju. Laku dagang baju urut jualan. Tasa baju urut. Anyar kia tuh, ayah pastikan dibungkus. Masih ini original. Barang bekas. Tuh. Bekas. Itu tuh ke mata. Ini lecek jalan lagi bekas. Iya mang babek banjir. Tuh. Tuh ke. Bungkusnya kan? Itu kayak bekas. Oh iya, mangkat babek banjir. Barang bekas. Tuh bekas Dina. Sarung bekas. Iya. Jangan terus barang ditekuk. Kata hulu kok sempeng. Woi, kakak apa? Kata hulu gedi kos lasun. Eta empeng lain. Burung. Disipu lain tak. Jadi bolong. Nah, itu kena ngomong itu. Dong barang bekas. Eta. Barang bekas lain. Anyar lah. Arungan. Tuh, kakak apa? Macam-macam. Wah, bawa sianya, berjanji aku. Dekat. Sekat. Bang Libar. Woi, bilang aku Bang Libar. Ih, kampret lu. Mana sih? Emang gede kan. Woi, Ceng. Non. Ayo gue edan dari aing aja. Ayo dong sikat. Mau edan. Jadi gue edan kena sikat yuk. Tiga tinggi rombeng. Barang bekas. Oleh barang bekas. Barang bekas. Saet lah lu bang bekas. Halo. Ini pul yuk. Mual. Banyak ini. Barang bekas. Oleh barang bekas. Kasih lu. Ini pul. Mual. Barang bekas. Oleh.